Aduh, dak ya. Gara-gara kamari aing. Aduh, dak daripada aing jumpa di dia mending nyaran budak lah. Aduh, dak ya. Gara-gara kamari aing ngapungkeun motor aing rancit. Bang, gara-gara kamari aing dia reka gina motor ya. Bae panggil di abah nya gelot poe ngabna. Aduh, dak daripada aing jumpa di dia mending nyaran budak lah. Aduh, dak aing nyaran budak teh timo-timo sionan meureun. Ya itu ayah Arif. Itu Ab. Hei, gara-gara sia motor aing ajor. Salah di mana aing? Orang sulit parah. Ayo. Sulut lah. Kita lanjut. Aduh. Daripada aing diuk bae di dia aing mending keneh nyaran budak ya. Ayo saya salahkan. Ih goblok ke video. Oke guys, ini syuting Vito Beci channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.